Haruru ana te whare o Houhoupiko I te pō whawhai hei tautoko I ngā toa Muay Thai o Te Tairāwhiti e whā ngā taitara a motu I whawhaitia aha koa te poto o te wā whakarite I takatū tonu ake a Nerli Makai o Ngāti Poro ki te mura o te ahi kei arahia timu ngā whakamārama. Ko Nerli Maki e rite ana ki te tuku I tana katoa ki te paparingi ki te ihi atu. E hara I te mea ko ia te tangata tuatahi I whakaritea mō tēnei whawhai, I whakakia noa e ia te tūranga o tana ira mutu kua whara o Ishta Maki Huriwai. I te taha o te ringi a Ishta e mātakitaki ana, e mōhio ana ia he whakahirahira tēnei whawhai. Nā te mea I whara ia Ishta I tōna tinana, I tūki mua hau ki te whawhai I tōna hoa. Ko tērā te take kei konei ahau e tū ana, e tūtua ki roto I a Tūranga-nui-a-Kiwa. E poto noiho te wā mōna ki te whakarite mō te tukinga kia Kimi Whāwasu no Tāmaki Makaurau. Ia hau e rua wiki ki te whakapiki toku hauora, I toku tinana hoki. I te mutunga iho he ōrite te whakatau a ngā kai whakawā, Karere ia Meki Te Taitara Lightweight o Aotearoa. Tēnō whae toku whawhai, tēnō kaha toku hoa ki roto I te ringi rā. I tūtoa hau I te mutunga. Kau tōhito mai waiwai tapu mai, I te wāhanga whawhai a kapa he ruarua noiho ngā wiki mā ngā kai whawhai nei ki te ako. Aha kua tēnā koe enei whawhai ngā pakanga ngahaurawa o te pō. Ko tā te hi atu he whakakotahi I te hapori, e tua papa hoki tēnei mā ngā tua whawhai ere wā ke ana. Ko te nuinga o ngā tukinga he whawhai rangatahi, e tohu tēnei he kaha tonu te anamata o Muay Thai ki te Rāwhiti. We've got a lot of rangatahi here that come to train, and as we know, they're our rangatira for our pōpō, so they're the ones that have been putting in the hard work and will be our next leaders here in our club. Ko Raven Simpson te whakatinanatanga o tēnā I te whakataitai mō te taitara featherweight o Aotearoa. Ao ko ngā kai whakawā katoa I whakatau ko ia te toa. E wai anō kaore he wā whakangā mana, I te mea kei te whakarite kē ia mō te whakataitai King in the Ring ka tū hei te rua wiki. Rahia tumutumu, Taioro.